ritowe fatiha ya khair na baraka, rishukurie Mwenyezi Mungu. Handaninga mrejezo ili nitie mratu jamba ukana yefundi ya uruhusutie yemzadze uhote ngweni ndobi emzadze woyi waye ngwa mjo mwishi abantu nde yazamba ukana bufundinga mwanzo wanrupia wazishuhudie isheleho usoni mwa Mungu wajuweze habari za mzadze ya zamwana wajuweze habari za jiri narishilie bu watukufu nibulieze habari yekabulia ndisohuja yodele suala la mwando nanzoni jibu mratu joja uzisa ebani amba utiyeri mwishile mzadza heza barindi rudo mwishili ya vokali au mwishila rongo ye mzadze waende ya hamba mjo mwishilo kamba tia wandu waishie pia hata video nibulie wandu wani wanebo fundi simambia video kartutaha tsorongowa wandu pia wahishili nari mwishili mzadze mtukufu handa nini mwambie nyukana alama ngiyo njema ikabulia ndiso huja sabarindini haukadua ya mzadze yo makbul yedua ya mzadze yo makbul na mumtine jemu special sabarindini imzadze woi ngujoka uritoa matsozi yabasa yemzadze woi ne mbaba woi ngwajo uritoa matsozi yabasa bufukubeze watia ngamwanzo jemu special ya mzadze woi haukana mzadze ya zamwana haumbodi wazinji mwana hahe ya rejeo harimwenzi ya njema haumbodi wazinji hareleza ranzo usiku ya zalo enamne mwana we yakaya yakaanza ndongo zake mwana mshe neze jitiadi yafanya neze dua yafanya sha hakana tomaya ukangaba usiku zedu anga zijokubaliwa yaishia ya video ya fundi Jibril unaifanya yaishia za roho njema za hani nezedu wa za hani yaishie mwana he ya rongoa yavumbua enamna yakaya ukangombo Mungu ya rejei harimon rongo njema yemzadze kaja shinda ya stahamili ngarjo mwishili ya basa yemzadze halili hashemeza hata haroha bonze yemajirani wa shangaya yezililo eurende jibu mzadze ngarjo hishilia watukufu mzadze mtukufu ya zaya mwana hafanya zofanya hatabiha haukamzadze ya za mwana yonde na mnabu watukufu hatabihe roho mratsirege ukabo mzadzahe hakaujibiwa aungujibiwa la mzadze hasikiti hatabiha haomboze dua henda tazia kaja kaurongoze mwanae henda tazia kaja kaumpara heroho ya mzadze ukatsidena mna nanzawe mwana hangu sonti pia ngarijuwao o wana razaya ngwatungofanya izo wanzao mratsi wone mwana hapotea mramba wala mzadzae mramba wala mbabae bo wana waheza mazinu kabatsi wishiliyo mndu na mkera dhinitie shamwanzo mteje emwe yoranzi utsione mwana hadungu bange na mvinyo au mwana hadungu tobiambi na jao hudamba bala mzadzahe badi bano wadzadzo wenji ngwato wao ngoelezao sho wana kwa tuishilia vano wa baba ngoelezao mratujamba kashe badi hata mtume Ibrahim mbaba hatoka kafiri no hamweleza hata kajakiri eshelehe mratujwa laumu mzadza mndu mratobala mzadzahe mratila umumzadze vano wadadze ngwajungwa mbao bao na rikemakini bwatukufu shelehe na rikemakini linjo humbulia baharongo werishie ba mtume nuhwe mwanahe ekafiri bangabo warongo na hii otsode ya mndu kaibano mzadzahe kwela unra ngabo kotsododo yo wadzadza wandu bure ukabala mzadzahe ngujibiwa endebe ya joza mwana ajibwe mwanahe adunge bange ndebe ya joza mwana ajibwe mwanahe ya dotoro ndebe ya joza mwana ajibwe mwanahe ya dunge ka umuluti ya jirende mwana mshena bale mwana mme ndebe ya tojibiwa ze mwana ya wone ya pote yangamie ya za mwana jonza unde njema ya mtumenu hukajaza mwana na mtume ya mwanahe yetikafiri mzima ya mwana mtumenu hukafiri yangamie ilo kafiri ya jojibiwa ya mtume Lutu ya mrumshahe tikafiri na mtume wa kamili ya mrumshahe kafiri ni mrumshahe kaja kubali asili munelo kafiri mtume Lutu hizo mtume Ibrahim mbabahe kafiri na mtume wa kamili mtume Muhammad sallallahu mjombahe kafiri Abu Talib hafu kafiri na mtume wa kamili wa mtume Muhammad ni mjombahe kahara ya asili hizo mriati jado mafikiru kama no wadzangu ajibiwa la ngabo wajo ujibiwa shawati tidao mzazi ujibiwa no keras hizo wadzadze ngwakoza uze roho bao wababangu wakoza uze roho sha ewafanye ndezedua narishilie mzadza hatu bwa tukufu bismillahirrahmanirrahim ngamjodaza o wakati ndaunuo rishilie mzadza hatu ikawo yeze habari juzi shiabasa nja zizitsa haruhusa narishilie mzadze rjodaza ikawo ye mzadze waye diarambia ritieze habari rishie sonsi pia abahansi na urongoa nardaze rishilie mzadza hatu mtukufu rimwishile sauti ya waye daene mrumma hikawo ndo wazaya mwana nyasi wo inakim
Mwenyezi Mungu najalie mwananyasi na kim ya rejeyo harimwenzi ya njema. Namwambie amina ngerishilie lejila mzadzae. Bofu namwambie amina ranzi. Mwenyezi Mungu najalie mwananyasi na kim ya rejeyo harimwenzi ya njema. Namwambie amina ranzi ngentiye rishile mzadzae. Bofu utsende nsinahenda winji. Ngaroja rifanye dua speciali bana. Ikawu ngarojo hifanya ngamjo itwalia lewo hondra mauduni juwe dua hiyo sha nsu ya mbaba ngamtwalio ye dua yabidi rifanyile mwananyasi na kim. Mwenyezi Mungu ajele fikira yaitia ho rohoni yaitia ho itswanila yaivumbua ukangombo Mungu ya tubie ya rensi Mungu ajelie ya tubie haraka ya rensi haraka ya jea ya angaria rangarie harimwa ndongo njema inshallah taala. Mwambie amina. Mwenyezi Mungu ajalie mwananyasi na kim au kamrati itsehe mrati mtekuraji hendelea wala utitsehe au kakutujwa ndobi ejoka ufaisila mwana ejoka ufa kafiri mrati tsehe mwananyasi na kim sisi ngaromba Mungu ka yaje yaziye ya rejeye namna yakaya ya rejeye bo Mungu juu ya renti zendongozila rijirdo zamba hadisi rikenti sina eja rdo zamba hadisi na mwambie amina. Mwenyezi Mungu ajalie mwananyasi na kimu hanza Rabbal Alamin mwananyasi na kim narimsutene haku ili ya rejei dingoni narimsutene haku ya renti zendongoza hezino shariti mtiye kurwaji yafanya shana rimsutene fikira ya ila rimsutene fikira he ukana ya rejei dingoni narimtiye kurwaji ke fikira nda ila shatinda hunulio da ila wafikiri ukaurejei. Mwenyezi Mungu ajalie rejerdo zamba hadisi narishilie o mzaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mashallah. Mashallah. Halafu tijibiwa helezi hadisi wazirenga jizo wakauduhangwa zikaunpambisha jahukumu hanguzi kaununda uona wewe wadeza uchumimi na msaya nyama zila tijuhanza na minja juhanza ni binja juhanza rangu mwezi wa mwezi hata sheda wakumeula wa roho ni hunde maana nirudini andise ya zero ni milele hataji mashirini na mine nikia bunzi harunga tanafuza ulamba hindu ya mwana shani ki harunga usikitifu kiasi ya ukae mali ya msoro udu marengwe ni bisentu jofaa kardi yake miwanza nikia mwe marengwe no ili wandu nidoka damino wandu re hadisi retseha siturudi tijo jifikiria na hata tijo undu tiroma na vese mashallah unajita courage na kima kwazi na Mwenyezi Mungu ni usaidi wa courage. Alhamdulillah na uwezo alafu mwana mwenye telefoni wewe mwana hangu amoto wa kheri yao alole mwana hangu mwana wazuki wangu mashallah mimi mndo mshahe mwana achaka uniona tumaboka sio taambada muayati yani ke nimero ya fundi au hicho taratibu heli kaunga mjurunguza fundi imbeshele marahaba nirudini mambi ya zaidi na ikangu ya zaidi mafanya weni kwa andu yafanya hata ini wasili nje na mino walobano Mwenyezi Mungu ya wahifadhi ya sharia watu haruma emendumine lizenzi yambi no upotefu watu halikia na dini ya hatu yezi baraka zani bismillah na mitu wa hangu gani de haini mwana wa Islamu raonazaliwa na wako Islamu haini aradenzi la mtuma Mungu Mwenyezi Mungu na mwenesenje maza mwana yatuone na iza humozaro kutukufu wa rohamani ke ila hatilwani Mungu ya zambi huli mahahi zirudi zidu mwezi baraka za mwenye bismillah mimi ufu mika mrongoza mika mpara telefoni mika mjika hafuange na Mungu mriendo na mbia mitwa na munla zabaringa mkuzo nga mtambiho eruhonge koza usha anyfine mashallah fuza nogoza na kuma ate mruma
ndum shakare mwana mapuma mpare tama msumpara jangu kama ndomba Mwenyezi Mungu ke banunguru nike kabulia hizo rimomba kangwa wenze atazidungu joji abo zedua abo zandi soja kabuli mana kabatsi mndu ya mwambia mbandongo yambe notiyo waye hatohe harimwe dunia hazamba kabatsa tamrenda mzingara mvuya mfusha waye hatohe ya hamba aheya hazamba uka iyo ilhamu da ilambo ilhamu mgwato mte ilhamu ukahakauda ukabo msirini mti ye dunia haina mndu hatosikiti habo yamba yende akaudo hala imajamvi ho abo yamba zila kabati mri atsuro hamatso asheni na shingila bano shingilo atange bala subhanahu wa ta'ala tamwa funzo amene katijo shidalili shingilo na shingilo bano shingilo na shingila ba Mwenyezi Mungu shahidi atange tamwa funzo amene katijo shidalili Allahu akbar shingilo na shingila ba kawi manadamu mwana Islamu yazalwa Islamu rambao kasima Islamu hanza Mungu Allahu akbar madini ya Kiislamu na mbadala mzati wajiwaza na dahuri jiwaza ukaswa wa Islamu mwana mume ashada hata india kauke ya bende hitwabia kimana mshi ezaheba na kufundi na mwana mulati mzahilila balanja mzaya ya badiliha aba hadi zirongo daraja badange mkuu mna mwana ulati mzaya namna ila rangu mwana mtitihahe ndongoza urenga nguwe fungosho nani yasuguwe mkuu na hanza avai wana makauni na hanza ndongoza usuka na hanza ndongoza usonyana iwe wana hindri ya zukiwahe kukonge ihu yumu hata tama ana mzira na msawanga rujumu hata rupara na ihu na rimreti simruate ndolo pitali ndio njule shauri ba mimi nsuele mna mwana Oya kamtiti ato oya kamtiti mtiti shau ngutanza tufana ndo zake mwana mshe maskini mwana mshe ranguruza na hamine mitsanu yao sende na ulo pitani wadoka doktor para doktor Geta ndu Muhammad asihende anabia kanuni swamini kama labanunge na hormoni za tu sawa je tija zangu yefufulwa yedenziwa watoka nitafadhali mamrati beni heli Mwenyezi Mungu tukaanza mbitende ajumu mbitaka na ushidaruane lezi ya Mungu hata bufundi mimi mzahili ila wallahi hata wallahi yo amin simzae mna mwana wangu wala hena mna ila maskini shanja zamana eduka emru mme mwana mume ati mwana mme shaze twabia na staratibu tizahi kufika umuntu mashashini yahe ahimingwa ngano daina mndu arenge nguwa afungwa mwishuno ufikiri mndu mzade mwenza shonga yeshi amruhani vungua humsarwaje kuma arfulana kahude yewa bona kiratilezo ndo bakabati ndo akahunde bona hanese kweli bamru akahude dali uchona wana banjo msisa kwanza renge leba ya hama mwana mshe wondo yangane ndo awe baje namna ila hili na tsonjo abonge bofu wafuna kwende chibiri ni wefunde chibiri ni amin chibiri yangu da minowana amin tinda ubai atoa bufundi kami haruma muhima mziro na taabu na hamu na huzuni harume nafsi ya mwangu yenu asibabu bwana zwanangu wanazaya sha amso chi amini sha Mwenyezi Mungu titawakalisha Mungu nsina mndu muomba ikatinda nsina na mwala manzani mlinawe ikatinda mashallah yabo andani amto ushukuria Mwenyezi Mungu wakawe de mama hetawe uzambao hadisi mana muislamweni sauna njema udiwaza zambi za mvunza mo ukaboyo twa manjema inshallah Mungu katina zimshinda ngujo behaye kabuli haraka banu wone ya shanje ya reje yado ya ujue hali namna bokongojo ngujo fanya hazi boko ya ubemba hindu ya halali ujiviwe uone ukawaide mwana hangu uliwaze zetabu hizo inshallah ikabuliwa nungejawe inshallah au basa mimi ngamjo fikiri wangu ye dua yabidi rifanye yode yabidi bahani fikiri ye dua yabidi afanyiliwa eza heyazi hadua za sihazi sihadua sihadua mana bade mana na hufara na utao samibu na utamisha ne masibu yano kujantabisha hata shiriwa lazima mibainge kainuru du matin mashallah wakati nsojo upara mashallah ili rohangu ili yongo amaba wala
nza kuyama bantu ndabona kanti nakauangalia na mash na abawata bangu mimi amjo abawata mjo fanya dua shabanga mjo tahe ruhusa ukango jon ruhusu nambe mama hahe hajiviwa hambari fanye ne dua ngami unifungue ndo meupara Maria tausufi ile jina la mzazami hadi unifungue watina hata harara mimi mzazaye na mzaya na jofai kozani asibabu ndaye yede mana bokamtsa kwa idhini yako ka idhinu ramba wanu lamjojuani zambe kamzazahe yeduwa yayiwomba haruha matsozi hajiviwa na nguo mbomwe emwana yareje jautsa zinu limanaka nizitsairusa nawe ranzi wewe unike ruhuso ka zinu shele mtunja tizamba katonda mba ewe bano ambilwa mbendrongo naam mashallah 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 mamzaya nyinyi wanyi Allahu akbar wasi uode mnamwana wane wangu Allahu akbar mswanda ukabufundi njaparo jimuze mi wangu wakuhamba mitu hademanza alhamdulillah wahudea ubure ukabala bure kwa suni wazwa ni miwa unakatiza hata tuwasuli kwa tusikinia nibe maindu nle shangwa uchuma ndea hami mwana arendao na hii izo zinu zinsisi mwatililia hata dosha tongeza mimi leona taha ni upare na mimi ijo kabala tikata mimi na wanangu mtitina kabanda mina yaka undongoza simambia kabujahi ikariju wako tasi kujurenge telefona hangu niketi ni rongowe Facebook uipartage ai bomanga njofanya wallahi ewa ye jaziba yunjata wewe hamba wanzo unje Facebook urongowe wandu waishi wede mzadze waishi kawede mzadzahe wakati yo owa tsojuwa zetabu za mzadze ya zamwana na mnatanze mwanahe warambuwe Allahu akbar nona bumaraba menjaba mbiye mzewa nona bo abasa inusatsi hushia dutokabo satirengeze ndongo karjaziranti inshallah kana tomanje mabanga mina wandu watoto wenjini wajua wakawadunga nzia indu ajino abahainungwa warejeibo mguju hata wakawadunga bange na no wareje duwa yo urejeza mndubo mguju duwa ya baba sarangutsi hunduze risari hundu yeze amri zineze radhi za hahona mbabahe rahefundiri fanye dua basi ya baba sekabulinge jo huje inshallah ngarjo udo zamba hari mafuraha na raha inshallah ngarjo para na refreshiane satirengeze ndongo ngarjo fanya duwa nkunku na bwata ntsina ulala neze ndongo hizo satizirenga basa hemi hono mi tizirenga marahaba abonga muhuro ntsuvu watukufu ngarito wawe fatiha ukatsamba ntsina urongo wa hojumwa banu sina urongo wa hojumwa banu ngarito fatiha ya mwando banda abonje na fikiri riwone fatiha ya bili rjoja rimfangilie tena mwananyasi bismillah narboshele fatiha inusunsi pia ranzir sarininki waze idhini ni mzazahe na mbabahe naritowe fatiha mwishia haina mrumwenza imani ngusikini mzazahe nguono ukamzaze ya zamwana ngutabiho roho yahe na mtini mzazahe je emu speciali he kuraji yahe yarirongoza mwishia ukahakanzaju hebo tasilewo yafanye video yabitse image Facebook hefuraha ya mjia horohoni hahe nezililo za mhunda hefuraha voya kansi ya jaya parwa ya mbilwa na mbuwe mwangalie ya buwa ya kawona fundi Jibril no ummati no wa Islam waombelea we mwanahe dua na humtia kuraji ya rejeyu harimwenzi ya njema haizo yabona rtowe fatiha ntsina huendelea mzaze ya jawone njema rjerdo zamba hadisi nartowe fatiha ya mwando dabasa fatiha ya bilinga mjofikiri ranzi nijue fatiha nda hivi rjoko jarimfanyilie na rimtole fatiha mwananyasi na kim rimshangirie mtie haiba ya kumshangiria rimtie kuraji msikubalie maadui waja wandiso ridea na uridea haukawaonda wala mapede wanzao ili waendele na uchamfu
ikamuono wandiso heyaba no wandiso redea na mwado na mdonote madzina hao ya howandu kaungo harimweka umuluti watabi hao hoishia moto yandiso fikiri ukayarenzi wanzo yaendelee vanura haka jaransi ranzi hasaha haelewa ukangufanyo nai ya wala zimarijibiwe ukabuyo ndepa ya mwando ye njema ranzandi so jikomea ye marua. Mwenyezi Mungu ya mrejezo harimwenzi ya njema na ritini mzaza heje emu ni mbabahe. Mwenyezi Mungu ajelie mwananya sinakimu hema haba hatunda sinaye na usilamu wa hatunda sinaye. Mungu ajelie ya rensi zendrongo zinu yendi zuti za hatu Mwenyezi Mungu ndio ufanyo eza hatu rambilu arimombe Mungu yekabuli ngiyo na Mungu nesa ya ngiyo na Mungu Mungu ndio ujuo usikwe mwananya sinakimu ya jure jei ya renti zendrongo zinu ya rejei wakango ishokara nzomwando ya zalomna moto atokekeliyo na hanza ndrongo za mwana mshe haizo abo kartujua yemba hindri mwende sawo hoitswani kartujua eshinu ndini shimwende sawo ranzia lo moto inu mba hindri ndini haini mba hindri imenya uze fikira yimpuse woneze ndrongo zinu mwenye huito wa Mwenyezi Mungu haini mba hindri ya zalwa niyo yimpuseo ili yadofanya ndongo za kimwana msha tatua ya wasuli daraja ino Mwenyezi Mungu katina zimshindao. Mwenyezi Mungu de mwenza mvu, Mwenyezi Mungu de mwenza kibala ya ushinda ya mrejeze, haina mna ya bidi ya kai hamadasi, ho hanza hi rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bismillahi Allahumma ya karim. Bismillahi Allahumma ya radda dalata. يا هادي الضال وراد الضالة يا هادي الضال وراد الضالة يا من رد موسى إلى أمه يا من رد موسى إلى أمه يا من كشف الضر عن أيوب يا من ألان الحديد لداود يا من سخر الجن والرياح لسليمان يا من رد يوسف إلى يعقوب يا من كشف الضر عن أيوب يا من نجى الخليل إبراهيم من النار يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا الله إكاو وند ورجز يعقوب يوسف وهم باباه يعقوب بعد يماها منغمين كارانتا يتسو نمباباه يند يلتي ويسيمان ومحفاظي حتى ومرجز مزازاه هفراها نراح يا الله إنمنا وسكين يا يعقوب سكينيا يمزازوي وسكينيا يمباباوي وسكينيا imwana hawo inakim umrejeze yero umtowe harimwaza tabia mbia zidunga umrejeze yero umrejeze mzazahe na mbabahe harimwa namna ikaungu johuja yaoneze njema za mwana yajia oneze njema za mwana yajia lembendu ya hahe ya halali ya Allah ngono kimzaze woi hata hazia katupare mwanahe katuhanza mbendu yahe ili yatijola mbendu ya tulazimu jailia ya Rabbi imzaze woyake namo imbaba woyake namo wawone mwana hawa ya shanji ya rejea yake mwana mmena mna lazim ya rejea fanye hazi normal hazi ya tu fanye hazi ya hundre mshahara wa normal ya hundre mshahara wa halal hata mzazahe ya lembahindu ya hahe ho mihononi hahe ya halal hata mbabahe ya lembahindu jula wana ho mihononi hahe ya halal ya diwa zezembi muislamu enisa ya onanjem ya udiwa zambi za mvunzamo ya Allah nguishi usikitifu wa himzazewe nguishi usikitifu wa himbabawe namna wato wa mtume Yunus umbani mwemfi towa ya mndumo haho nakim umbani mwemfi ya mla haini mbahindu iloho itswani impuseo haini mbahindu iloho rohoni impuseo haini mbahindu iloho zungoni impuseo yafanya ndongo za mwanamshi yajirende mwanamshi na uvaya kimwanamshi na ufanya tabia za kimwanamshi na ujirenda mwanamshi yakena wanaume hama ya mndumshi haini mbendulo zungoni impuseo haini mbahindu niyo ya zalwa niyo haini mbahindu zungoni impuseo na humnikaze fikra hizo yenda hata ya wasule daraja hiyo ikawo shetani ikande mitihani yao ikandeze fikra za hahewizo zisa zishanje ngizo mbi mrejezo harimwa yenzia ya nzima ya Allah msikinie mrumwa nakim msikinie mrumwa ikawo humwishia usikitifu wae ya ukahaka uhale majamvi humsirini Allah mrumahu msikini ikauhishia usikitifu wae ya zele zahe hanywae ukahaka uhala majamvi humsirini ya ulinda wandu waje wasari kajake namna aliyo
nekatsuomba Mungu ya hise namna hii, nekatsuomba Mungu ya hise namna hii. Allah renge makalima yao, Allah sikinie mrumao, Allah ya hadi ad-dal, ya rad ad-dal, ya hadi ad-dal, ya Rab ini ya zamwana hajo hanzauni njema zamwana. Ya Allah gono kamzazahe kajajibi wa yamtashime ya ntakuraj, gono kambabahe kajajibi wa yamtashime ya mtakuraj, shango una usikitifu onasi. Allah gono hende hata heni merohangu ili ya nipare, ili ya pare wa umma haina mwenza dua ya isome. Allah gono hende mbio hata he telefoni ya ripare, ya rambie ukana he furaha loniyo weshe mwana yeshi ya fundi wahima ili ombele mwana he dua. Allah sikini mzaze hoi, Allah jaili yarji har mauzade ya uzade ya ukemwana woi harje ibo mguju. Allah wende ujua usiku ujo humrejeza har mwenzi yanje, wende ulona o wakati nesaya sisi kartina mbandongo yofanya eza haturi huombe. Allah abduk mrumwaho nakim ndisojifikiria ngojuo kabo ngabo watojokiri wajoho mtia shime ya kontinye zembi ngabo wajohima warideye warilihidze wamerifanya naye ili wamte kuraji atijore jaidi ngoni. Allah ya hadi ad-dal, ya hadi ad-dal. Allah wajaze ngo wawono abo walona wana hauba wadunga bange na mvinyo, watu hanzo wana warensi bange na mvinyo, abo walona wana wadunga tabiambi na utowaro, abo walona wana waju hawaranse mala ya hawadunga wandu watso wa Islam, watso hanza walolo ni wandu wa Islam shawadungu tabiambi na maisha mai na uchafu na ufisidifu, wajaze wauze rohonga zitabiao zerohonga zikozao, abo waju hawadunga tabiambi, abo wadunga tabia za uchafu watajengo wakoza uzero kwa tina wahende toti ndo hao wende mwenye uhifadhi ishumbesha hao wende mwenye urejeze mrumwa hao zero hongizo mihono ni hao haina wanzao kumfa yakun wana wawonsi pia haina mrubanu ishilie duain ulona wana wapotea wadunga ndongombi warejezo harimwenzia ya hao wanruwanu wonsi pia waishilie wa duain ritoawe fatiha yinu ya hema na nyasina kim ili usikine wa mzaya umsikinie bahe mrumwa hao. Ya Allah hato wajaze wanu bauze roho njema za hao waboshelea wa yedua inu ya hema na woi waoba unga wana watu hanzo wana waobao wadunge nzia njema wandu wanu baunga walona wana wadunga tabiambi ngabo wadunga bange na mvinyo ngabo wadunga uchamfu ngabo warantsema la watanza walolo hawalole wandu ndasi shawaju hawaransi. Allah wende mwenye urejeze mrumu hao harimwenzi yao. Allahumma ya akram al-akramin, Allahumma ya akram al-akramin, يا من كشف الضر عن نبيك أيوب، يا من ألان الحديد لنبيك داود، يا من سخر الجن والرياح لنبيك سليمان. يا الله إنمنا وينجي ورمبيوك وهنر قبول راجليانا هو زدين وهرمزدوا ورمبيوك وهنر قبول kartuham biya usiku wala kartuham biya mwezi wala dati, kartuham biya wakati haukawende ujuo kuende ujuo Yesaya no wakati ye wakati ujoka humrejeza uharimwenzi ya njema karna uhambia yinsemen karna uhambia 2 semaines karna uhambia mwezi karna uhambia mezi uende ujuo uende ulona Yesaya no wakati shaije ileike haraka utijailie Yesaya no wakati ukahule jailia Yesaya no wakati wahe kabuli ya jurejeye namna ya kaya ya rejeye jua kaye mwanamme ya rensize ndongalo nizo yafanye hazi njema ya uhalali. Ya Allah Yesaya no wakati wende ujuo utibehe hule ibehe karibu wamzaya waone raha wadiwa zembi za wavunzamo no wawazaya wansi pia haina mru yaoneze njema za howana raha ya jala wa duniani. Allahumma ya akram al-akramin, Allahumma ya arham ar-rahimin, اللهم أنت الكريم، أنت الكريم يا الله، أنت الكريم يا الله، رحمتك الواسعة يا الله، رحمتك الواسعة يا الله. Wende mwenye uvurehe shumbesha, wende mwenye usikini shumbesha.
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kasina tamaa njema ya Allah, zinuri paro zamba banu ya Allah, imana sina kimu kajahe ya banu ya ridea, tiparo zamba banu tizilaani kajahe ya banu ya ndea, ti jabo na isha yamba njema tizamba banu kajahe ya banu ya ndea. Leo hupuse mzazahe na mbabahe waje waritahe ili rike wadzima rimombele dua ya alamange jao dalili ya mvua de maingu zinu dalili ya ukekheringe jao bomungu rirumrongoza kajahea ya ridea uonrojindu wa ridea shaye ye kajaridea rimrongoza mzazaha mrongoza watu rimrongoza mbabaha mrongoza tijaho tengoniti mrongoza kajarili hiza haja wai haja hamba inside namna yaka ya shaha kabo msiri juu shaha mzaza hajareleze ukaranzia zalwa hatodoka neze fikra za kimwanamshe katujwe mbendu ya loniyo zungoni mpusewo ranzo utitini hahe hata ya wasile daraja yin mzazahe na mbabahe wa mzayata wanu waja warita haritanganyihe ya alamangari wonao kai khiringe jao kabati mrenda ya mpuse shanda ye wayo wende wa mzubisiza ye ilhamu hoitoani wa mzubisiza ye fikra ya jendi sojilaum taasiri wa sulibanu leonga sida mzazahe na mbabae no ummati Muhammad ye toma yangi onjema e ya randisiza zinu hatara wa suliban ngojori timizizazo khaheri na baraka na kimungu jorejeyo harimwenzi ya njema gasina tomanizo nano wasaya wapote yangu ajourejei nano walono wana wadunga lebangene mvinyo neze tabia mbingu ajourejei wekutina zihushinda wa ya akram al-akramin. Allahumma anta al-ilah, anta al-karim, anta al-ilahu al-munam, anta al-ilahu al-munam, khaliq al-khalqi ya Allah. Masahaba ngojoka waka makafiri no huwasilimisha huwatio harimwenzi ya warendeha masahaba wenji wakawapotea wangamia no huwarejezo harimwedi. Allah kutinaze hushindao. Allah Allah karimun karim, latifun latif, khabirun khabir, latifun latif, khabirun khabir. Allah 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 لطيف 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 مجيب مجيب. اللهم تقبل هذا الدعاء. اللهم اهدي عبدك نكيم. اللهم اهدي عبدك نكيم. اللهم أبعده عن رفقاء السوء. Mhifadhi umtowo harimo wanzani wayi wamtia wakurajo harimo zemi umtowo harimo ze gurupu mbizo umrejezo harimo nzia njema nano wana wapotea wangamia warejezo harimo nzia njema. Allah 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 Allahumma ahdihi bihudaka. Allahumma ahdi qalbahu. Allahumma ahdi qalbahu. Allahumma ahdi qalbahu ورده إلى دينك ردا جميلا. رده إلى دينك مردا جميلا. اهده واهد أولادنا وأولاد المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا الله. Urinike mwisomwema sonsi pia uniko wanaha tunezefami no wazazi no wababa no onruashe uwanike mwisomwema urinike mwisomwema urinike za kheri urijailie za kheri ya akram al-akramin. Haina ya tawakali Mungu yetu mtovu mtama ya Mungu kalatihana ranzinga sina moe marziki ya mkana muka ya hisa ranzinga sina moe marziki ya mkana muka ya hisa urinike njema duniani na akhira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.